kasih Kamutong Tourism Promotion and Environmental Development Society East Janta Hills kalarakhe ya ka World Tourism Day hashnong mutong kabadon ya kakshad mupun. Ukerman shila MLA kathan ubalong menteri ka sarkar jila ulalong ukong san hakane kasni haka jingalang bapenya da UH Power President kaseng nakaliang secretary kasanchnong Welfare Association ulayatho eki jaka jingok kai badon hakathan kum ka cham kamupun saksaw kakshad latang badkiwe dakapapan sngow ru hau MLA halor ka jingdon kam banshnai ki surok shakite ki jaka upinong tru principal ka jantia Eastern College cleariat haba ajing kran uong baka jaka jingok kai kalaban play kilat yo kam yo jam baka sarkar pat kan penslur ya ka inclusive growth banakaliang ukerman shelapat haba ai ka jingkran uyat ho ba menteri rang ba ka jela ukonrat ke sangma uong ba nakajingwan ka klam kakam jengok kai kadai ka basyak ta ningkong bat ka bakhadu ru ban ke embiang hakaju kapor ukun tu ekipat ba bakim dei ban le ran ban sedang ya kanu kakam ka baya dei nagbenta kinong wan jengok kai kiwe pat ba ajing kran kan thubu BDO ka cleariat u secretary snong mutong bat kiwe apan pho ban phe ya kani ka sngi de ki jingsha lagi jing pen irong da ka East Janta Hills Wushu Association bat kiwe du chat latang the egi ke memorandum but the submit le chief minister wa embrom wa so ya ga tourism eti por the pojo the ong e yo pa i hado ne scheme pu yo e jing jubab the night scheme jan ha jing start yang o dau poi ga por i le yo i ye ga scheme the yo keleng ni ki area mo po yang ga state meghalaya yang i the yo ki ya ga te ga fund na ga tourism fund the yo gi chna chibon infrastructure hanre hagni ga thanyong i dang duna ba mbong hanre dang duna ba the dang ye perchang yu lai luti the bo i ga wina ga proposal hejing to jingken nalum churmit cha chicken talang kani to ka jing ang not yong kini ki thany sanchnom wala de i yi polite sarok wa i wa ga war jantia ki perlo ki wala ne ta na krang suri ban ki vi te wan ki chnong pding bon ki tourist spot ki MCT area wan gi ditai da wan visit gi chi le ni mandala gi di ni la ulai gi chai tai area kate to ka jingkwa uchnai ye ga circuit ba kat kam kate wan gi brude gi ditai lagi hajwai liwan gi cheshlong ni ba ha i ni ka thausa thau dem lam po em bon gi perlok ngau khanai bi nega program wan wi minister wa embrom uda se khel lamre kli wi ngap yu hinu thausa oi o em hi VR thausa tangwa ke facilities sempurna do ong ni bah ngalang pujosa wat thausa I hinu yo minister rusa te haden do ong im pher rusa hajwai be na jwai pendep ye program ne now oi bila di to yo I ki infrastructure le ni kite ki thausa u encourage ye ki ni ki kam no oi ki stakeholders ki yong I wa wan gi chekini ka thain uchna gi kite ki infrastructure khamtam ki yung thausa mo ki hotel le ni ki resort yo pu em go bi he yamalai tai ko yusuk ba armut ki te ki bru ki em galat de stang gi chuna man go kam ga kja competition wo punyu chi pai ba to idele gini hai ni le di em gi wachna uwi nga jo ong jan haman lagi ni gi chnong ka tu to di yo go bi chi chnong le man go jingir ku perchang hi yo pai bo yo le se yo scheme ya gini ki homestay ka te wana rap chimpor te usuk rap suk hule andre boyo le se ki bru yong yi ki welcome ya ki bru ki manabar wo wansa hayung yong ki boy em ki jing sarom I bun sen ki jing sarom yong I to open hub yi ong I yu ki bru to I kamnu ba mi kamnu thia I wale I ternut yu cha I ki bru na bar chru I hanre ki bru na bar manda wan ki kemen ba ki yu
सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी,